Salam la famille, on chalminama. J'espère que l'on est jam to bangalam jambolo. C'est toujours la ravissante animatrice et chroniqueuse de l'X Mira 222 actuelle tinde mon no kewden wadirde e kala saha. Mais pour sifto nord montan matricule 222 mojo ko do woni. Dum non continuer abonnade, partage et like pour calme soit hebden waaw hebden. Aussi abonné et plateforme et télé mbeddi di fof gila YouTube o TikTok o Instagram Twitter plateforme ji fof pour mbawon hebde actualité ji kewdi lancé e der page uji et au passage kan bir wi mon hoto jejjete page en Facebook Siste Mira 222 kalcuhlul kam en way tawde mi ton kadi abon don page en Instagram et page en TikTok fof ko Siste Mira 222. Donc hande eden e 7e numéro men yo Rego Min Kedo non hande addi ko African Soldier woni holben son mabbe mo gandanda horma keso mebe lancé do yenne bitedo BSHD. Donc en jahatane njobu yen clipo ngarten après pour den chronique meden. Let's go. Yeah. Feli futi la mi foni fatayam. Fita fila na be olia fiti bete funda siki fatayam. Fita fere wa fiti de fera mi ya be mara futi to bendaram. Jita kongo fona yakiti bara. Aluji mabini baram kare ndumu chelu na chunjara. Na wata kura jahete pore jiti ya jameti chakal pore. Tonjam sudi wana tikila mura ne mbaki mkure. Pella ngota alkule maganu hasim na tuni mkwami dodule. Orsi kumune vefse na liune. Futa sakule sandina wawaronda de chawdi kondari hocholde jakule. Yidama fondada fami tangani ba munduna heppude. Meri fakude reba tatude jidi fakude. Jokina ligay fatbe oppude. Baona pare jidi sakude baona chweto hem jam. Foswato won okay. Jam yaki mi yorakam. Nyako machan moroke. Nobody swato hem jam. Foswato won okay. Jam yaki mi yorakam. Nyako machan moroke. Nyako god yeah. Nyako god oh. Nyako god championnat artiste de la partie hunde de John Koni min woni ngolo kante hay safan sadi kam awa anjimi min komi pire sérieusement tu abuse jogi bayre grand père pourtant komi pire sinon kam me gonno mi jouer ya squid game de keul bedi ko musique kan sit bede wada e bi pije gando wawa and fof de fo e bi mi wada de pour be tini sumi ne limi timi ya da tayna de fof bede yidi jambere do heba na solution jabde mab vide de fiabilité ana yida ar heddo ton ko be tad mo sor bada bona wofi take wala li to dawo dubi o to ma martab woni swata wada head jump wada head ara sino ko do e 100 ans fam de dum application mo stress to juk to final and hunde de ko pasta ko to tok no ko re mo mas ma jono don tan ada kola wada hashtag sohlu hunde tota kam wada raktak nobody swato hem jam foswato won okay jam nyaki mi yorakam nyako machan moroke nobody swato hem jam foswato won okay jam nyaki mi yorakam nyako machan moroke nyako god yeah una mo me nyako god nyako god una mo me nyako god Bon voilà que enen jebde clip o machallah et puis kadi kedim son c'est cool ne wadi pikuji ne wadi name dropping ne wadi jeu de mots ne wadi ga hay punchline uji mais bon do pour l'instant en jatano pour den analyse hande non que en journota ke son mais men ƴettu en quelques mots tan décortiquer dum donc en cas pamiron dum nonene yeah Feli futi la mi foni fatayam. Filta fila na be olia fiti bete funda siki fatayam. Filta fere wa fiti de fera mi yabe mara futi to bendaram jidde kongol fona yakiti ba. Bon d'accord ko enen keddi do yene o wi do yene ko felli funti lami foli fatayam. Mi filta filanobe olia fiti becce funta siki fatayam. Filti fere wawa filtude feram. Yeah. Feli futi la mi foni fatayam. Felli funti lami foli fatayam. Do o yidi widi tan do mber wawi wido haaldata koy artiste bon o yidi widi tan artiste badde de gari de o limti do yenni felli funti foli laami on ko fote mabbe so tawi wadi dum ko fote mabbe ça veut dire kambe be kebi place gilko boy dum don be mbadi dum gilko boy so e be jeya e artiste uji burbe heftinede e der raprimo donc ko hunde mebe liggi so yi artiste kanyum ni yehi ha yettimu don wadi dum do fo ha yettimu don c'est juste ran pour fodde mabbe mais kambe déjà be mbadi dum ha odo instant bene level goddo
filta filanoɓe olya filti becce funta sikki foteyam filta feere wawa filtude feeram wiyaɓe mbano foti toɓe ndaram filti filanoɓe olya fiti becce funta sikki foteyam hol filanoɓe olya hol jeyɗo olya so tawi on keɗimo mo hakkille mon hokkata mon direct ko bullshit parce que kanko yimannoɗo ene son mak fo kolya o Fokoya niggas. Yeah, Fokoya. Me no go bullshit. Fokoya. Do ko pick pade e bullshit. Et en même temps aussi il wadi name dropping gon do nenne woni holdum o ko filti fere wawa filtude fere. Donc ko inde ngandanda horema ko dum be ciomani bullshit pour yiddi wiide kanko Fokoya on adduno dum de ko puntudo won certain MC ji ha affaire o fuddi wadi bruit jabundir on ji temps clash o wonno do en jabundirbe bullshit kapiki en absen en kambe gonno hen donc o yidi wiidi kambe o wawa funtudebe par exemple idon MC ji o filti feere mumen o funti dumen ha o nani be feere makko kanko ko dum hokkim hande ho wawi odo instant e hejji e der raprim ho wawi hankadi heftinede hen donc African Soldier ari immerimbo filti feere do ko kanko jeyi dum ko inde makko mais o yidi wiide filti feere odon wawa filtude feere mabbe kambe African Soldier donc odon mbawi wiide filti feere jeyi dum ko bullshit parce que ko inde makko dum o innira donc ko dum don ko ndedon inde bullshit innira ko name dropping donc ko dum o innira filti feere wawa filtude feere mabbe filta filanoɓe olya filti becce funta sikki foteyam filta feere wawa filtude feeram wiyaɓe mbano foti toɓe ndaram jiɗɗo konngol fono yakkiti baara. Bon voilà do ko defi wondo yenni donc o yidi kal ciusde jabade kal parda kambe ebe pari yo suutu jungo mudum donc ça veut dire kambe ebe pari et so ngi à côté qualité musicale et faut qualité image et faut adandi kam VFC kam kanyum ko parbe Moussa en DJ en donc équipe o fof hein au passage je fais coucou à vous. Bon voilà mi wino mon son en wadi name dropping ni wadi jeu de mots e goddum ko dum addini mbo wiide do en parce que son kedimo do en ko name dropping won do en mo susa bone lamata ko wura jahe te ko bone ridno Yaya Jammeh do non ko name dropping won do en hol gonde Yaya Jammeh o ni jarni yewtaade no feewi de do jari mi ciadi no feewi parce que yaltubi do en be ne kewi de dogbe be o do bone dogni Yaya Jammeh bone dogni Yaya Jammeh donc so tawi mi miijimo do yenni sabi koppido holmo jogon kolde hol gondo Yaya Jammeh do e der raprimo mais min hakkilam hokkam do yenni ko kapiki bon voilà ede ngandi kappi ko kanyum artiste jaltudo en après clash uji donc kambe waddanobe clash uji ko kanko tan yalti do yenni o yidi wiide non kappi ko clash ina jeya e ko riddi dum e ko yaltindum do e Mauritanie ko mais pourquoi Yaya Jammeh ko no dropping parce que de ganno Yaya Jammeh ko kanyum wonno président ex président biten Gambie calinodo ummade holko yaltinum ton ene foyde gandi ko yaltinirum donc par force donc voilà ko name dropping be jidi wiide kappi aussi ko clash uji riddingo do yenni pour l'instant o mono phrase biga ba kappi charatu ton jam suudi wonen jikkilamu ngurone min makki mo kure pelle gonta alkule abenno hay simna tulim kongi dow dule on sikkum min nule VFC dañi wune fota sakkude sa andina wawa rondade cawdi gondade hol colde jakkude yiddema fondade fawi tangade bab nomduɗa ko heppude needi fakkude weɓotatude jiɗi bakkude softinal liggey fotɓe oppude bawona bone non nice réalisation c'est cool image et puis qualité oh machallah c'est dope vraiment chapeau olya fitti becce funta sikki foteyam filde feere wawa filtude feeram wiyaɓe mbano foti toɓe ndaram jiɗɗo konngol fono yakkiti baara do en o wiya mbayno fototoɓe ndarame jiɗɗo konngol fo yekkati baram o yorcikke kam nelaɗo VFC dañi woni donc yiɗi wiide mon kanko o nelaka e so tawi kadi on ƴeewi projet ji kewɗi rewi ɗo henne rewi koye junggo ko ɓuuri en hewde VFC rewi koye junggo VFC so on ƴeewi kadi Fokolia o par exemple ko VFC hoɗum réalise ɗum te on ji vraiment dañi it e projet ji goɗɗi artiste uji hewɓe kadi ndewi ɗon donc o yiɗi wiide mon noon ko VFC heeɓi wune andina wawa rondade cawdi gondade hol colde jakkude yiddema fondade fawi tangade bab nomduɗa ko heppude needi fakkude weɓotatude bon voilà ɗo kadi o yalti o addi artiste goɗɗo holko wi yiddema fondade a fawi tengade gonɗa ko heppude on ko holi on pourquoi tengade so tawi en duttima seeɗa o wi ko VFC dañi woni par ce que so tawi en tengade mo haala ɗo en ina waɗi artiste goto cover makko ko tengade woni hen bon
cover odon ko DC fewndi dum chapeau à DC biga batwa mais wona odon côté kalten garden halde ko on jom tengade mebe kalata ko holi on hol tan mo gandanda horma projet mudum cover mum wadi tengade est ce que ko vis-à-vis est ce que ko BBMC est ce que tabi ko absent donc voilà do non en jari miccade no fewi hol poto e mabbe wonti bon so tawi en kedimo do en o wi ko a yawi fawde tengade donc bay non o wi a yawi fawde tengade min mijam yahar directement koy absent parce que kanko joftom do yen on ji projet makko motivation cover makko do nen o wadi ko tengade ew mais même pas une année o acci on projet en ji absent nane projet mum goddo woni weekend couleur donc be jidi wide absent yawi accude odon projet pour yadine adiya projet goddo do waddo be mbi yiddema fondade a fowi tengade gonda koy heppude donc voilà o fowi tengade mako firti o fowi projet mako même pas une année o wondi ko heppude hawnate projet goddo pourtant yiddi wiede o mon fondir projet di boyonan liggo non accélère et tout donc dum woni pic mo lance yo absent bon voyen accélère tan benen yeso vi ko quelques minutes tan mbir mon jetteren jettra son fof en jaatan kad jew yen partie goddi di après kadi garten Dama fondada fami tangare ba bambuna ko heppude lady fakkude reba tatude jini fakkude jofna ligay fodbe oppude bawona bare jini sakkude bawona so hebjam fos wato won okay jam yaaki mi yorokam nyago mo tan moroke no nice refrain on wuli jaw épicé cool championnat artiste de la partie hunde de John Koni min woni ngolo kante hay safan sani kam awawa anjemi min komi pire sérieusement ti abis jogi bayre grand non min do zoko wari comme surprise quoi so tawi tan ayim on solo on yima ndita ko wawata de bit quoi o wara rapide mais do vraiment wari comme surprise quoi reprise championnat arti min woni ngolo kante hay sina fan sani awawa anjemi donc so tawi kaden pami ko yide halde do yenne ko wonde kanko woni ngolo kante te de gandi ngolo kante kanyum wonno capitaine Chelsea donc o yidi widdo en kambe ngoni capitaine VFC walla capitaine Raprim onon gandi non to classe ton l'essentiel be beddima haala mabbe min komi pire sérieusement ti abis jogi bayre grand p pourtant komi pire sino kambe gonno mi joue yal squid game gede kewn bedi yi bon voilà en garti kadi ezo zo wi ko hay min kam pire jogi do bayre grand p donc o yidi widi do en kanko haysin o ala talent par exemple on jogi bayre e ko wadata ko mayen garto do yeso pour to confirmer kat plan makko min komi pire sérieusement ti abis jogi bayre grand p pourtant komi pire sino kambe gonno mi joue yal squid game gede kewn bedi yi ko musique kati sibbe do wada e be pije gando wawa ando fofu bon voilà do non o confirmer ko talent makko o yidi donc o yidi widi do en ko heureusement kanko o mo jogi talent parce que on nandane mabbe wonde ciuneji sinno non o wana ko no mabbe wonde ciuneji ni o yaata o jouya Squid Game non ko film goto badde jeu ko mobe ni jodum mais kam film en wadi jeu donc o yi wi sinno ko ciune hono be ni kanko o woppat musique o yaho ƴewya goddum heureusement non o kanko o mo jogi talent donc o yidi wiide be don kanyumen ko fijobe artiste uji par exemple kanyumen ko fijobe ngona goto don non ko jeu de mo won do len parce que mi wini mon déjà son fof nan hen dropping en name dropping en jeu de mots en afriji don gede kewde nan hen donc do non koy partie de jeu de mots quoi de kewn bedi yi ko musique kati sibbe do wada e be pije gando wawa ando fofu fo e be mbiyo wadade pour be tini sumi neli mi yettimi yada tayne de fof bede yidi jambede do hebana ba solution jabdi mabbe widi de fiyami dil ana yida ar heddo ton ko be dado mo be sor bado bone woppe take wona li to dawo dubi o totuma martab woni swata wada heb jamta ko bada hedda arabe sino ko do e 100 ans famde dum application mo stress to jukko pinal andu hunde de ko pasta oto dog no ko kure yema masma jodo don tan ada kola wada hashtag sohlu hunde tota kam mi wada raktak no boni swata heb jam do techniquement ina hanga ina wadi speak goto ko kulbini do machallah ko dop bon didden dido mesuraji seeda ma wot ko kebden hen jogo pinal andu hunde de ko pasta oto dog no ko kure yema masma jodo don tan ada kola wada to jum jogo pinal andu hunde ko pasta no ko kure ho dog mo amo masma mais en goppat do sama wona o jiloden ko rew hen ko afa sen seeda jodo don tan ada kola wada hashtag sohlu hunde tota kam mi wada raktak no boni swat heb jam donc ko odo parti cohlun den jodo don tan ada kol ada wad hashtag
cohla sohlu hunde totta kam mi wada raktak donc odo pic fay koy bullshit parce que so tawi on ƴeewi o haalat koye son bullshit for Korea o on jii for Korea no yimirat ɗum ni wona limtude yimɓe donc yon won ɗon aɗa kola aɗa waɗa hashtag par ce que jii ɗon wonno koye kolde omo yimo limto donc pico oɗon fay koye bullshit donc o yiɗi wiɗɗo henna so tawi a sohlimo ya tottumo o waɗa ɗum raktak firti so tawi a sohli clash walla ko nandi hen ya attaque mo après kanko mo tottuma ɗum ha timma. Bon voilà ko African Soldier gaddunɗen hannde e 7e numéro men yo Rego Min Kedo. Donc en ji machallah clip mabɓe o ene waɗi qualité, c'est cool, son et puis kadi c'est nice hein. Chapeau à vous African Soldier. Et aussi sans oublier mi hokko dédicace on woni Fatima Dem, la présidente de Binden Production, et Siste Mira depuis Galsen. Et aussi sans oublier mon jumeau Zo Yakar Africa, big up aussi à Yakar Africa, fofu Mamzo et Triji. Et aussi sans oublier mon rappeur Sen Soldier, mon partenaire Mamzo The King, hein? Et aussi Kadmi Yejitani, mon réalisateur préféré Mr. Obama. One love.